Peter kangikega karatu inambere kwa tuetimana kirendera chietu na nkega gira ati makora kundithite nambere kuraidori thite nambere kuwirirwa no raitheria bwetu niyo bamitane families wa Kimani na chietu gachambiria kagitania ka atwambire na tongwe kathomba bekinyetie kire kirongwana kemaviko mantu bara bauragiro kire factory ya Mariene Sentiment na kinyaka wa kama milioni kainambere kwa kia waende thirikari nĩndĩrĩtwo nambere kwĩkĩrwo mũgũtigĩra atĩ nĩ kũrũthwo Chunkoni kũmenya ibao baadhi ya nambere kwĩgũthakĩrũtha ũnyamũ Bobo Jeff no tũbangĩrĩte riboti ĩno. Kirima Ngoshine, mjumbe wa Central Imenti, Solomon Ayubu Bundi, spika wa mbunge ya Meru, na Kinyatta Ongeria Kathumba kuma obisine ya Seneta Kathuri Murungi ni bakinyite ntere cha Mariene kiri kigongwana ge kuringiria antu arume bairi barabora iriro gi factory ya Mariene na kinya mamilioni ja kawa kwiwa aria kuringana na atongeria baba barabethirite bakithia kawa na kinya kwia no aturi ba factory iji nyabo tetindo pretend ya baba bale ha oko ndombera gweke mtu omera Mombasa ya kwia kawa aja kayara twekete kawa amba bale ariko DC wana DCC sitakundanganya wako hapa hokwendo mbere muntu kya kwa okweja komenya katonya mwirega na ale ateringithi antu beja kuona na akagita thigenki muntu uyu mugani kweli ali bwe mwambale haya gitendo kya tuthithiritwe ikiunyama na ngayoro tore iguru agaturiria. Bwana Yesu asifiwe. Baba irite gitendo kiu batakarona thiri buru muntu ina inya wina njara wina maguru wina mathuganio ukoyoka matankunia gaitara ka mikiara ukaya kuyukia kana ka muchiario miaka 70 miaka 80 utukomba gweta uchwa muntu omukethera nyanga yatu gutharima na barabara mbere yetu bakuga bwega ati ene kuita gitendo giki batithama ndiguru neje batiritwe nuntu twinde twenda kubamenya mono nuntu ibayete kawa inuntu bagweta na mbeoyo ire tumba guchokwa ndigurune kairi aria atongeria bagisiasa borite rwangiro karia kuthithio thunduria no Chunkoni ni kenda antu barabethirite bakithithio nyomo bobo bakuia kawa na kuragana bagekirwa bitanone. You must put up your socks, get me this that, get me this hawa wezi nipatie wao hizo CCTV kamera abodhuchi siangaliwe Nkobu kwa mapetroli siangaliwe Meru Town siangaliwe ku utigintu ngona giki umo kuwatangare nundu tayari kamera yetu ategere cia mbere cia tonaya yere kanta emburu ina kava mbundi bakirikiria atongeria baba ni bakuga batithira bekira rire mantu jaja kwithira jakithithika nturene ciao babu wana masimu zile simu zilikuja hapa simu ngeni ndizo tunataka hiyo network yote hiyo siku hiyo jioni lazima kulikuwa na simu ngeni isipokuwa zile tumezoea na hiyo simu ngeni ndio hawa walifanya hii maneno kama kwa nombera gwike dhabangi bakugwata baraba oraita sniper bakawera na thimole katwe sniper beto batemamia ende bategwa tora ba sniper bagwatwa thimo kama watu wa sniper walishikwa na simu wale watu wanakaa gavana wakashikwa na simu sijui brother yake ndugu yake mtoto yake nini hata wetu simu ni DCC tuseme hivyo hata sisi tupe ofisi zenu 21 days ndugu mirongo ene ile chiathira twejaje batwere mantana bagitete atya bakinyetie mheshimiwa Kirima ndugu 21 ikethira ituthie muchamuri ungi kieni na kiriko giki ene kuthingata mantu beye batwerere kieni ni okiriko o giki narabakinyite mantu ariku mantu jau kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma. Ibwega nuntu bwa riboti ino nora wari gavana wa Nairobi Anne Kananu nethĩrĩtwo kĩnambere kwĩwa kiuganĩte garĩrĩega rais ethĩrĩtwo kĩnambere kwĩwa kĩthũkia rĩa kũbuta mawaziri na arĩa nĩkũrũkia ethĩrĩtwo kĩromba rais gũtigĩra atĩ kuthi nambere kwĩwa kĩthura mawaziri barabo batarĩ siasa kengo
thirikari yake na mbere kwigwa irungari bwega. Riboti yetu banganirĩtwo nĩ mwandĩki wetu wa Ndeto Mũrĩmi wa Mbogo. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki augite rukiriro imunde koti niteyaniritie mubango wa imbia wa thirikari wa Social Health Insurance Authority mubango urari ku replace NHIF na mbunge yanenkerwa ntugu igana ria 20 gutigira mubango uyu kuthingatira watho. So this morning the court has dealt a blow to us as a country, and they have said the SHA that we were looking forward to being a better scheme is null and void. And Parliament has been given 120 days to amend and make it be aligned to the Constitution. Njuki akiuga thirikari niyo yaruthite mabitia maguteyanirie NHIF mbele ya SHIA kwambiria kuruta wira. There's no way you can demolish the house which you are living before you build a new one. So as a government, you must forgive us, because we went to Parliament, we pushed our parliamentarians, and we told them, first you dissolve NHIF, you annul it, and then you pass the other one. Araugite giki gitumi kimwe kiria kiratimire Rais William Ruto guteyaniria mawaziri make monthe. And I'm not surprised that the president has said for these 2 years, these people who are working with him, there's a problem. Because I can't blame it on the president. As a governor, I know when I give work, I have my people who normally do that job. What they advise me, I have a limit in how much I can be able to dig because of time and also capacity sometimes. Noe ura wari gavana wa Nairobi anikana anu akiruta mbito kiri Rais William Ruto kurega kuthura na siasa gutwika ma-CS nyuma yake kubuta wira barara rutaga wira nabo. We can see the changes we needed and the changes we deserve for our county and for the country. Na rais asikie vizuri kwa sababu amefuta wa CS wake, lakini tunataka kuona ataweka kina nani. We want people, technocrats, who can work for us and deliver for this country. Noe Njuki akiruta mbito kiri ya Kenya kuthina mbere kurire NHIF bagietera inu ingi. I want to take this opportunity to tell Kenyans, there is no way you can stay without a cover. We must continue paying the NHIF that you've been paying. Kwa sababu wale wengi walikuwa wamesema sasa hakuna NHIF, nitangoja ile ingine ambayo tumeambiwa na wanasiasa tutalipiwa wale wawezi na tutalipa 300. Tafadhali usikutwe hapo bila cover. Continue paying the NHIF, because ukigonjeka, that is the only one now that can be able to cover you. Baritie bobo mathikoni mamutegi njeura arari mwandiki Ndeto uri nkuma mathiko marama kuruthiritwe kienini kia DC tauni ya Chuka. Mutegi Njau was a very important person to us because he was our role model. If it were not for him and other people who are ahead of us, we could not have gone to school. Keripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe Mbita Mũrĩmi wa Mbogo. Na kiono kiriro na aranteretie gembe abweguru no ntung'ombe no akaiko thina mbere kwe wiki yawa na kinyarithi bakiura ngawa na arende akariba goncho kana arithi bethu bakina mbere kwe bakionaniria muthoro omunene bakiroteria kara thirikari muno ya Kinya County ya Meru na bethu bakikuga batina witiga na governor no tunegeretwa kemwa nikuthingatira mantu makonie ukaria ntereino. Ni riboti ya Mukiri wa Nkunja. Na kiriro no kakitete na mbere Teresa Gembe North na ng'ombe ikithama swa na kaita kakaingia arithi pamo batoturo bona nja ciose ati wikithinika untu arithi barabatongoretwo ninja kuvumantile berekeretiri itho kirinja fetikome bakiuanika kumama kiringo yeke antu jere ya kubwithika Gembe North mwanka antu ba Gembe North na tigania na Gembe Central baumankia no kelogera IG kome thina icio nthi kome utumatoria twenda thirikari oranto bange bakwa kome ati komba kuruta ngui ya wera bwe kurita kethro ati komba kuruta ngui na jusulu na umengui newe ewe mtungi oru kiri mutongorio na murithi na kwa Kinya gavana wa Meru Kawira Mwangaza ni kamami na te kwenda kumenya kaita kara Kinyanto ba Meru bomba kwithira bakithukirwa ni maitha ng'ombe ira cietete Mheshimiwa alikuwa naelete kuruta ngui ra bwiri kuruta
thai kutureno nya askari bangi to ero askari 140 ara lakini ndenda kuria Madam Governor wa Meru County kosi kwa ine coast trained na kiariete Rwanda miaka 5 emunya na miaka 5 egereito twenda kumyeke kawira kausi kake wamba ng'ombe ethro icio chi ya wa etaka ora ringe kuma na Samburu kosi kosi kuga na 29 na iba ina ngasho ile se conservancy na iba ina campo ndo moru kawira akiuma ngavana na bethire na rukutare awamba ubwingi toke agwenda kwarioma anto bara iba trend na ikwari na muntu aromerete kosi kweta onjweri muntu wici kuthabio nthebia na ng'ombe cieta twenda Madam Governor atwire ke katike ona Meru yonto ng'ombe cia Meru cia thirwa na orira twithinene ya kwithwa twina wamba iria kuwithirwe kosi kira kitwire ototethia atucokeria kosi kira kia ina njweri kia ngari cia county no ntwi taxi yetu kinya arithi ba ng'ombe ibare ya usuru ori unayo mantu yako ni barabara ira cia security road ni bakwani kureta thina muno ira cibwitha Soni County kaita karaka operation mwathi na natho kwe barabara yeta wenjarune MCA Njwana na minjete miaka 10 yetura barabara na isiolo na security road kwena barabara kuma kambi chafu ya turanjarune kwena barabara ya kuma Nchorai tiri ya turanjarune na thobe na barabara cia tura ya turanjarune na rang thine ng'ombe iri kukia kwithwa kwena barabara ira cienjwa ni MCA ura wari ku Njwana na ira cienjwa MCA ura wari ku Trump cia security ya mwathi na natho watu ndo mudodo twithwa tukire ya thine thiu cionthe barabara cia inganire utiyiteka na ukatukwirwo ngwini kuritwa MTF yere tutamiona so tingwe ngabana kurita na turona akakiririte inya barabara ugenda security withuka kuciagwa security teke ndegere itwegerete antu bana munya ekera tika yari tika bari security yari county lakini ni kanto baraba county no baba national government anto baraba kureta ushuru bwa county no baba kureta ushuru bwa tirika nene ibiwe tumite conservancy ira yeko Kelpotra Meru TV ndere Gembe North mbeta mokiri onkonja Ebwaga luntu kwa riboti ino na bombe ombele kumana tesha karame bedere tubaki bumeria na komenere musiasa omwe ora bedere tubaki ugana na batumerete kwewunia ali wewengwa na ara kulingana na bombe baba bedere tubaki uga kwena tournament muntu uyu adi nambere kwa kiuda lakini ainambere kwegwa kirega na mbele chiao riboti yetu banga ni mwandiki wetu wa Neto Adams Mutuli wa Dhirinja Ban ni ndugimbe na chethi bombira maguru kuma wonde karama prabachumirite kone muthuro yo kumania no kailo ni musiasa durane kathiai orara bateta chia muthiro yo maguru na wirane bakayo mamilioni ya mbecha ndo irane bobo twi kampo mcheruo enze de karama imuthuro to na yo onto mtoto duranira kathiai na lugete aka duranira kaizi aka duranira kamba duranira kathiai na era ida tocha dha batu ngiro tocha dha to rabunde na mbecha kwenda bocha dha labunda kachatiania alikuwa namba 1 namura 1 million namba 2 tiania mura ngirima na 5 namba 3 mura ngirima na ile 50 alafu wodo ora chinda namba 1 nakatha ngirima 30 namba 2 ngirima 20 namba 3 ngirima 10 olinga nirembe chicho onde imbe cha milioni ile ngirima 50 iche mbachira ka thimu ngakatha ya batu kwetharete abuthi bachana mwankatha ya tebarete ende thai ka kuna nuka kwa bota ndingete kura karama ta ko ende bati babu nto boten turete lazima mporia katu kwenda mura kathia tocha tha nyembero itocha tha bwana na no to kwenda leo chetha biyo to kwenda ke iwe ya ko lo kathia otomato achi mana ndo acha the miligijo ko to kenyeli ngenda chetha de to atetoro ntibo kera kwetha bachi no bra kathia me de bachuna kathia iketheri mwamba ire lo ya to tambaranga to ira to ata mudhara to gaba kathia thai ka to kwenda kwera ndo mudhara kathia mwamba na kathia tebwa na kathia ibo kolo mudhura kabisa atemea ko bua ite ruare no to attention ya UVA Tigania East bara babwerete ku babwerete ligi na bakaiwa imto to duranira kathiai atumara foundation to kathiai foundation ye era promise ya yuvi ba mbeje nje muno bachetha bamwe ba ko riba umiete bakaunga nganjara pangi bata time yo na sacrifice ya weta na ngarama chewe to chetha meri nkoro kiena bachetha na nyachiringi bira bachetha era nyemwe batirona Batu twina miaka mingi twichetha na itonete baita ya uchetha nuntu mibira uchetha kura tuchetha mathara tuchetha ya twikambise ya thai tutina ngui tubutha cia masoesi yetu na itwendelea mibira
lakini kwe muntu airire awita kathiai ai atonie na bata na watu na nakwenda utwali tuchethere liki yake na atwira mbeca irio ituchethere ora namba 1 akona milioni namba 2 akona 500 namba 3 tu bepte matu kwibwito neka muntu akwenda uteki na atwira tia kwibia kwenda bila ina bata joni utukiria lakini mwanka thai endera twa kinyamu icho twa kinya kwenda baite muchetho wetu kanendera tu atonende baite tu muntu na njirinyo twario bwe igeria rachethi bakwithe bakene na thurone kathi kumenyire bakawithira bakirombe chuirire mete nyuma yo mo achethi bakumba kwitha kingira kathi thimo na kathi kumba kwithira kimuikiri makania na kumuro tino akabaike akabobwithiria brombere kwithira kibwithire timu ya Mikindori Rockstars Odino bwadija. Laini ati bodo rekene nene. Tibondo kado rekene le wenda upoti foundation. To rekene to nene. Ese mwanda uwena na ndika baranda uwa ngunda kwetu Mikindori. Wajeta wapi hakuna mahali badia. Lakini yeye ajabaka tibondo 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 batu. Unasao. Wewe kwa timu cho zilika tu. Adolua leta official na mfosi. Ndukembithi baba wite mwanka ubakinyanitie na kathiai burake bakwenda ni kwithira kathiai igura mpine nontu na tukwite mwamba kuma tweterete twetambira mutanga officially kenda kumaru hashtag ya arrest kathiai ra kwatwa twe antu bakarama twe ayuthi ba muthara ayuthi ba kiwochwa ayuthi ba Mikindori ayuthi ba thangatha twe watana tule na mwakathiai muchie tweta twa arrest kathiai twingo tumikiko borithi tume kathiai ubwana tutetare kurongwerwa na batu tonjenze ndikato ya yuthi thai turutango cho thari twara na giroyo tukwira na baba kathiai tayari kathiai mu yuthi lakini nakura kiroto kya yuthi bange na yuthi bata pwe ibo tote kwenda eruare tokwaria njenzi yotoma president abunjia cabinet kathiai no wende kathiai kam mtombia kwa natia aombia kwethano aye ayuthi muchetho na roya ruo alafu tumugirira no akagethwo bandu agency baba wite kathiai ni batumirite kuthukuma mbeca na bo okulukira thurane kathi foundation bakenda thiato na kubuthirwo chunkoni bondene lakini kento ambele kabisa gatunolo sana dhaja tutete tukucheto nyingi dhaja tuketha tukibutha jisoesi friendless mtu aga ya to promise na ligi aicheta kathiai foundation kathiai gato kuromba kedha no kumeotetiere to kwa 24 hours only otuelo respond if you will pay us or not. Untuko twachetha itukona no tumantu wake baturinga mbica tukathua no mwanga muntu aturinge mbica anje kwebia tweta anje no twira kwebia tukona girewe na no tutethie utimwata turinga mbica kenda ikirinya chore bake ona batethacia kumbe turaire kumya mbica ile ibaita yare baiteke atwenje lakini kibatu ni hasara kathiai ana foundation yake aweta achangethia batwe achangethia toreto arike achangethia mbecira achethia we agautane na ibati batu tocha tweni kwa mbica athina atuyire atemia guthukuma na foundation yake iri toreto ari wote no tamwike na atu tukamenya twagisha kathiai kamucha ukare mutane nya baitana no kare antu bati ani wote batanganya ringe na ndisi yae bachunguza kathiai no ote mtu iche kathiai rutango ere Kenya ote mtu iche foundation ine kuyanto ere karinganto mbicha na vindio bacha tha ekata kuthukuma jo naro mbecho mana nange ekia wana youth umatiane betanda msumuturia wadhirinja Bwegano tubwa riboti yenu na njira hii kijani wakariba kidwene ibagone kietu na kidima kia rohi kumakire kundu yetu ya kithirikari ya Seafood Kenya na arende ntubobu gitu nambere kwewa wika na gerwa anene no ntu kidima yaki kai nambere kwewa dhiria bota labda dhireto gane wakagita karaya na wakai nambere kwa waika na mtongoreria wa gikundi yaki Madam Ikiara afio mutegi na watubangirite riboti yenu Akariba kithone ruire rwarera bena gitumia gukena na ino nyuma ya gikundi kimwe gitekia thirikari kia Seafood Kenya kuona kinyamara kio kia wagibwa rui na kubenjira kithima kia rui kingo kuthiria kinyamara giki tubeta kwithora twe na a milestone kana tukujukia tagarire nene kwithora tukumba gukinya kithwene nikenda tumba gu provide roji kibo number 1 kithwene yeje imwe ina thine roji no tondi baruguru buru utero je betha benaru ekoba beta kuraya guchwa roje ru na kinya rwa ryo aro kuinyanirwa so ankuga ibwa no tubakwitha bonura tumithie ko tombo kinya community je na ngachoke ngatho nkoro kino tuba community gutwa
kanya na gutana ngui na batwe ni kera tumba kwithirwa twikinyaniria twenda gikundi gitawa baikiao self group ke gikundi kia getumbita twitha tukinya kithwende na ikio gia twambanirie gutana ngui na bo ya twaita ngui na bo itwona challenges ira ikuru baba gwitira na ikio twonere utenjire ngi tukomba kuthia buria gutana ngui na bo ninga kuona ni atatumba utathanya na bo ni kera tumba kuona ruji ru na ru tugacoke kinya partners betu nkatho muno baba tumbite kwitha tumba kwitha twena project yeje baba eta foundations ba France ne tumba kwithirwa ibara ombithirio u kiroto kia tutwire na kio na tumba kithwene gikinyanira na bwa karibara bakunikite na kithima giki na yetu guntu guntu fatayo iroje tutiona iba twire tuone ketha bombo tutethia na gintu ya ruji ninkuga kuringana na aru atwareterwa ruji na ora tugeretie kurima inya tutina ruji thai ugeta miundene na irio no tu bwa technology ciu twina cio